Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Ni siku nyingine njema ambayo Bwana ameifanya. Tunamshukuru, tunamtukuza na kuliinua jina lake kwa sababu yeye ndiye Mungu. Kwa uwezo wake tu tumeweza kuiona siku ya leo, kwa uwezo wake tumeweza kufika siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya umbali ambao ametuokoa, kwa umbali ambao ametuleta. Aliweza kutuokoa kwa upendo wake mwingi. Ilisababisha hata akamtuma mwanawe Yesu Kristo akaja akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ili mimi na wewe tupate kuokoka, ili mimi na wewe tukaweze kumjua, tukaweze kutembea sawasawa na mapenzi yake na jinsi anavyokusudia ama anatarajia tuweze kutembea. Siku ya leo ningependa tujifunze kuhusu jinsi ambavyo tunaweza tukaweka mioto yetu ama spiritual fire burning. Ni jinsi gani tunaweza tukadumu katika wokovu, ni jinsi gani tunaweza tukadumu katika kukesha na kuomba. Kuna njia 5 ama zaidi, lakini kwa siku ya leo tutazungumzia kama maneno 5 tu ambayo itatusaidia sana kama Mkristo ama kama muaminio kuweza kuishi katika maisha ambayo ni ya Ukristo, kwa sababu mara mingi unaweza ukapata kwamba kuna watu ambao waliokoka miaka 20 iliyopita, miaka 30, miaka 40, lakini siku ya leo inakuwa ni historia tu. Utapata mtu anakuambia kwamba wakati aliokoka alikuwa na uwezo wa kufanya mambo fulani fulani, na hawezi akaelewa ni wakati gani alianza kulemewa ama ni wakati gani alianza kufifia mpaka akafika mahali ambapo kwamba ikakuwa ni historia na sio jambo tena ambalo analifanya. Na wokovu ni safari ambayo inabidi tuingangane nayo kila siku, usiku na mchana. Vile maandiko inasema ya kwamba adui wetu ambaye ni shetani anazunguka duniani kama simba, anamtafuta yule mtu ambaye atamrarua. Na ningependa kuhakikishia kwamba shetani hatafuti wale watu ambao hawajui Mungu. Anatafuta wale watu ambao wameokoka, wale watu ambao wamesimama katika imani, wale watu ambao wanamjua Mungu. Kwa sababu ile wakati ambapo unasimama na kusema Yesu ni Bwana na Yesu ndio kimbilio letu na Yesu ndio mchungaji wetu, huo ndio wakati ambao adui naye huwa anasimama, ni kana kwamba umetangaza vita kati ya wewe na adui. Kwa hivyo siku ya leo ningependa tuangalie vitu 1, 2, 3 ambayo itatusaidia sana katika kungangana na huyu shetani, na tuhakikisha kwamba katika hizi vita vya wokovu tunavishinda na kila siku tunaendelea kuimarika na kuinuliwa moja kwa moja katika safari yetu ya imani. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba unaweka neno la Mungu karibu na wewe sana. Yaani uwe kama Yeremia aliposema katika Yeremia chapter 20 verse 9 ya kwamba wakati mwingine mapito yanakuwa ni mengi, wakati mwingine maadui wanakuwa ni wengi, wanakufinyilia, wanakukwaza, wanakusimanga wakati ambapo unatangaza jina la Mwenyezi Mungu, lakini ndani ya moyo wako unasikia ni kana kwamba kuna moto ambao unakuchoma. Hauwezi ukakaa bila kutangaza ukuu wa Mungu, hauwezi ukakaa bila kumuomba Mungu, hauwezi ukakaa bila kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuhakikishe ya kwamba neno la Mungu, kama vile tunaambiwa katika Zaburi 119 verse 105 ya kwamba neno la Mungu ndio litakuwa taa ya miguu yetu, ya kwamba neno la Mungu ndio litatuongoza kila siku, ya kwamba tutaongozwa na neno la Mungu na tutaenenda sawa sawa na vile ambavyo neno la Mungu linatueleza. Kwa hivyo tukue kabisa karibu na neno la Mungu, tuhakikishe tunasoma neno la Mungu kwa kila wakati, kila siku. Tuhakikishe neno la Mungu ndio linatuongoza na linatuangazia katika njia zetu zote. Jambo la pili ni kuomba kila wakati. Hakika tuhakikisha kwamba maeneo tunayokaa tumeyafanya kuwa ni sehemu ambayo ni ya kumuomba Mungu. Kama vile tunaambiwa katika 1 Thessalonians chapter number 5 verse 17, pray without ceasing. Kwa hivyo inatupasa tuwe kama Daudi ama kama vile Danieli alikuwa anafanya. Unaomba asubuhi, unaomba mchana, unaomba na jioni. Kila wakati ambapo unapata nafasi unahakikisha ya kwamba umemtafuta Mungu, kwa sababu maombi ndio njia tu ambayo tunaweza kuzungumza na Mwenyezi Mungu, tuwasilishe maneno yetu mbele za Mungu, tuitishe msaada kutoka kwa Mungu. Yote yanafanyika kupita katika maombi. Kwa hivyo mtu ambaye haombi, utakuja upate your spiritual fire ama ile imani yako inaanza kufifia, kwa sababu hauna uhusiano na Mungu, kwa sababu hauzungumuzi na Mungu mara kwa mara. Kwa hivyo tukue watu ambao ni wa kuomba. Jambo la 3, tuhakikisha kwamba wale marafiki ambao tunakaa na wao
ama jamii ambayo tunakaa na wao wawe ni watu ambao wanamtafuta Mungu, wawe ni watu ambao wanamjua Mungu, wawe ni watu ambao wanamwabudu Mungu aliye hai. Kama vile tunaambiwa in the book of Proverbs ama Mithali chapter number 27 verse 17, Biblia inasema ya kwamba chuma hunoa chuma. Kwa hivyo mlevi hawezi akakaa na mtu ambaye ameokoka na wakue sawa sawa. Kama vile tunaambiwa in the book of Amos chapter number 3 verse 3 ya kwamba watu wawili hawawezi wakatembea pamoja bila kusikizana. Hebu niambie siku ya leo mlevi na mtu ambaye ameokoka wanasikizana kwa njia gani? Inabidi wewe ambaye umeokoka utembee na mtu ambaye ameokoka ama mtu ambaye anakuzidi kidogo, mtu ambaye atakuwa na kuadvise wakati mwingi, hata wakati ambapo umesahau kusoma neno ama umesahau kuomba, yule mtu ambaye atakuwa anakusukuma na kuambia tumesahau kuomba, tumesahau kusoma neno, anakukumbusha. Kwa hivyo wale ni watu ambao tunastahili kukaa na wao karibu. Tuangalie the group ama the circle ambayo tunakaa na wao karibu, wawe ni watu ambao wanaleta influence ya kutafuta Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Kwa sababu wakati ambapo unakaa mbali na watu ambao wanamtafuta Mungu, hakika utaingiana na wale watu wa yale mazingira ambayo unakaa ndani yake. Kwa hivyo tuangalie njia zetu, tuangalie group ambazo tunakaa nazo sana sana. Kwa sababu moto ushika moto kwa haraka wakati imekauka ama wakati inawekwa karibu na moto mwenzake. Moto zinashikana na zinaenenda kwa pamoja. Kwa hivyo tuangalie our companies, our friends. Kitu cha pili, tu connect na watu ambao wanatusukuma karibu na Mwenyezi Mungu. Wale watu ambao wanakujulia hali, wanakuuliza umefunga siku ngapi katika wiki hii? Umeomba mara ngapi? Umesoma Biblia gani? Ama share a verse, share a word with me. Wale ndio watu ambao inafaa tuwaweke karibu. Jambo la 4 ni tuhakikisha kwamba tunalinda macho yetu, tunalinda masikio yetu, yale mambo ambayo tunatazama sana na yale mambo ambayo tunayasikia, kwa sababu haya mambo yanaweza yakajenga ama yakadistract. Kwa sababu yale mambo ambayo unayatazama yanaweza yakapeleka information katika mawazo yako na kukawa na program ambayo haistahili katika mawazo yako. Unapata kwamba ile nafasi ambayo ilikuwa ni ya kiungu ama ile nafasi ambayo ilikuwa imebeba mambo ambayo ni ya Mwenyezi Mungu ama mambo ambayo ni ya maana yanaanza kufutika polepole. Kwa mfano unapata mtu umezoea kuwatch vitu ambazo havistahili, umewatch movie, unawatch soap operas, unawatch vitu kama pornographic videos, vitu kama hizo, unakuja unapata kwamba zinaanza kukusukuma mbali na uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi akakaa mahali ambapo ni pachafu. Roho Mtakatifu anataka kukaa mahali ambapo ni patakatifu, mahali ambapo anasikizwa, mahali ambapo ana uwezo wa kuweza kumiliki mahali pale. Kwa hivyo tujaribu kuangalia sana zile vitu ambavyo tunaangalia, tuangalie sana zile vitu ambavyo pia tunaingiza katika mioyo yetu, kwa sababu hizo ndio vitu ambavyo zinachangia sana katika kukua kwetu. Tuweze kukua watu ambao tunasikiza nyimbo ambazo ni za kuabudu, tuwe tunasikiza nyimbo ambazo ni za sifa, tuwe tunamtukuza Mwenyezi Mungu mara kwa mara. Yani wakati tuna meditate, tuwe tuna meditate kuhusu Mwenyezi Mungu, kuhusu njia zake, kuhusu ukuu wake, kuhusu sifa zake, kuhusu yale ambayo ameyatenda wakati wa kale, yale ambayo ameyatenda katika maisha yako, katika maisha ya mtu mwingine, alafu tunamshukuru kwa sababu kwa wakati moja na tutakuwa tunajengeka kabisa kabisa. Pia tuangalie yale mambo ambayo tunaingiza katika maisha yetu, kwa sababu yale mambo ambayo tunaingisha katika maisha yetu ama ile tabia ambayo tunajaribu kujifunza inaweza ikatuwekea jambo ambalo linatusukuma karibu na Mwenyezi Mungu ama inatusukuma mbali na Mwenyezi Mungu. Jambo la 5 ni tuangalie sana jinsi ambavyo tunaserve katika ibada, katika the kingdom of God. Tuwe tunajihusisha katika jambo moja ama lingine, katika ukuaji ama katika mambo ambayo yanahusu ufalme wa Mwenyezi Mungu. Watu wajihusishe katika mambo ya kuhubiri, watu wajihusishe katika mambo ya kumwabudu Mungu kwa njia tofauti tofauti. Unaweza ukamwabudu hata pale kazini, mahali ambapo ulipo, unahubiria watu, unawaelezea ama unaonyesha mfano bora. Hiyo ni njia moja pia ya kumtukuza Mungu na kumshukuru Mungu. Kama vile tunavyoambiwa in the book of Romans chapter number 12, tukue na juhudi kabisa na ushujaa katika kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Tujiweke mbali na uovu, tujiweke mbali na dhambi, tukae mbali na mambo ambayo yanaweza kututoa katika utakatifu. Tujiweke mbali na yale mambo ambayo yanaweza yakatuingiza katika dhambi. Hiyo itakuwa ni njia bora sana ya kuweza keep our spiritual life ikuwe awakened. Tuhakikisha kwamba tunazingatia mambo haya. Jambo la 6 ni tuhakikisha kwamba tunamwabudu Mungu kila wakati. Kwa sababu wakati ambapo unamwabudu Mungu,
Mungu hushuka na neema yake inajaa mahali pale, ama uwepo wake unajaa mahali pale. Unakumbuka ama tukiangalia in the book of 2 Chronicles chapter number 5 verses 14, maandiko inasema kwamba wakati Suleiman alikuwa amejengea Mwenyezi Mungu hekalu, akawa analeta the ark of the covenant inakuja mahali pale, aliweza kuagiza waimbaji waweze kumwimbia Mwenyezi Mungu, waweze kumsifu, waweze kumwabudu. Maandiko inasema kwamba waliabudu Mwenyezi Mungu, wakamwabudu na uwepo wa Mungu ukashuka mahali pale, ukajaa, kukawa ni kama mawingu imejaa mahali pale. Inamaanisha kwamba ile room ilijaliwa na uwepo wa Mwenyezi Mungu. Na katika kitabu cha 2 Chronicles bado tu chapter number 20, tunaambiwa pia Jehoshafati wakati ambapo alikuwa amevamiwa na maadui, aliweza kumsifu Mungu, alimsifu Mungu na uwepo wa Mungu ukashuka. Kwa hivyo na sisi pia wakati ambapo tunajenga maeneo yetu yanakuwa ni masehemu ambayo ni ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu, uwepo wa Mungu utajaa mahali pale. Kwa hivyo utapata kwamba wakati uwepo wa Mungu unajaa mahali pale, ushindi unakuwa si wa kubahatisha, ushindi unakuwa mahali pale kila siku. Magonjwa yanaondoka, mambo ambayo hastahili yanaondoka, zile vitu ambayo ni ya kishetani ama vitu ambayo ni ya wasiwasi, zote zinaondoka kwa sababu uwepo wa Mungu uko mahali pale. Na mahali ambapo uwepo wa Mungu upo, pale kunakuwa na amani, pale kunakuwa na ushindi, pale kunakuwa na maisha ambayo ni mema. Kwa hivyo tutilie maanani sana mambo hayo na tutaweza kujengeka katika imani. God bless you so much. Muwe na jioni njema.